Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovie Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika magayam ti lumabas kasinsin Juana, dumagas ka pa at kapita. Sa payagdardarasak kasinsen. Adda ka di ibagam apagsayatan. Adda kasinsin. Makiasawa ni Nimfa ka anakam. Ay nawaw, kaano kasinsen? Inton umay abulan. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Ay sabagay, adda mo't iti husto nga edad. Wen kasinsin, umay kayon tua. Awen, umay kamin to. Mano ababoy ngay. Nday tatijak pa'y sigurado. Basta umay kayo lata Dito'y balay magkiditi pa kaangayan na. Aw, di mayat kasinsen. Asidaglaan. Wen Day talaan ti bagam. Tanwawanan, agpatuloy akon. Kas naku nakitay kat agdardarasak kasinsen. Day talaang kasinsin. Sige, agan-anad ka. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Asinaw, animpa. Ni Nimfa, ang anak ni kasinsin Irene. Tagaano-kano nga'y. Day tatijak na sa lunsod. Anya, Sa anak nga intrisado, no tagaano ti asawaan na. Iso adjakon sinalunsod. ay nawaw. Na, apaya kas tamot tanti pagpagap. No intrisado ka, mapan ka ije balayda, tas si kamis mo tag sa lunsod. Agsalsaludsod lang na tao kastamot tan ti ibagam. Ay una yun, ay abakal. Si kamot kayam ti masabat ka o kaanakan nimpa. Kumusta kayon, Tata Tonyo? Ay, nasayat na tamot kaanakan. Anya day nadamag ka. Ha? Makiasawa ka kanumot tayo. Ay nawaw, day talaan gayam. Kunaklakit din, manya ti bagayo. Tata, makiasawa kun. Agkasar kami ni tinubyok. Ay, wan, mayat na ita. Ada ka mo ito, iti husto nga edad. O kahit taga-ano nga'y may. Benggit, Tata. Ay, nawaw, nagadayaw. Di manon ka mo't gaya mon ijay. Kaeskwela ak idi, Tata. Ay, sumot lagayam. Kaano nga kayo-kayaw ta tumulong ak? Inton Sabado, Tata. Sa dino ti pagsasabatan mi nga'y. Mapan kay laengan ay di balay. Usarin nyo tilugan ni Uncle Francis. O, sige. Umayak taw kaanakan. Iso lang mo't ti amok may tulong kaw. Agyaman naklaunay, Tata. Dakkulan at tulong dayta kada kami. Agyaman na klauna ay tanakaumay kayo kasinsin Juana. Ay nawaw. Apay kasinsin. Isu ka di dayay ti pakiasawaan ni Nimfa. Wen kasinsin. Miko'y tinagan na. Ay nawaw. Apaya kas jay mo tit suraan na. Anyat kaya't mo asawon kasinsin. Ay kwa. Awan kasinsin. Guwapo mo't gayam. Ay nagtangos ti agong nasika. Kunaklaki, di no adda ti madi akayat mo asawon kasinsin. Ay, awan mo't kit di kasinsin, si Kamat. Panawang ka pa'y bait kasinsin. Adalarami daw. Okay, awan parikot. Ay, una yan. Danda ni may law anak ijay Ang nukit kita at ti pakiasawaan ni Nimfa. Kaslada kurkurang na talaga. Wanaw, talaga nga agpala dayjay alalake. Adamadlaw ko kini ang Tijuana nanang. Ay nawaw. Anya day tamadlaw mo, Nimfa anak ka. Kaslakat katawaan namot nila kay ko. Sa bali ti panagkita na. Iti anya aga po kung mga aramidin na ti kasta.
Jak ammo akin ante. Amangan mo, no na misinterpret mo laang. Saan nanang? Madi ti atap ko. Imbis nga ag-enjoy ka, sa baliki din ti pampanunutam. Madi nga rod tirik nak nanang. No daduma kat kasla limod ngoy uyawon na ti asawa. Kas kumaitay. Di mulatan ikaskaso ni antim anak ko. Isupay ki di day ta apaka-istrisam. Nakitam di asawa ni Nimfa, tunyo. Ay nawaw, napanak nga ron ba? Siyempre nakita ka. Awan ti madlaw mo kenkwana. Tas kumaitan niya. Kasla da kurkurang na. Kasla balas si ka. Mangrugi ka man ako na kaon. Kadisumat. Di mo nakita ti garaw na aya. Di ka man nagsawa kasta. Kasano matanay bagam nga agbala di tao. Doktor ka aya. Basta. Iso mga minti matlaw ko. Kasano ko mga dakurkurang na kat normal mat idi kinasaritak. Sika ngay, impadas mau a kinasarita. Saan? Matlagayam. Tilamad madlaw mo may. Nagsasao ka kaslaam mom amin. Agraman normal at tao, ibagam nga dakurkurang na. Ay nawaw. Nasaya at tanalagip mo tagpasyar, Shirley anak ko. Wen tanawaya anak mo't nanang. Kat, kumusta nga iti kasar ni kasinsin Nimfa? Madimat? Ay nawaw, kasano amaday nanang? Jay na asawa na nga raod. Oh, apay, anya ti isyo iti naasawa na? Kasla da kurkurang na si ka. Anya? Agban lalaki di day jay. Ay na, grabe kayo mat nga agsasao nanang. Kadi sumat. No si ka ti makakita iti garaw na. Ang mga no panunutemet nga da kurkurang na. Ay na, saan mat anasaya at tikasta nga ibagbagam nanang? Amangan mat no naira na laang. Ay saan? Sigurado ang itinakitak. At dalaki di kurkurang da di alalaki. Ang adamo nga minitsura na. Isu siguro ang nakikalay sa ninimfaken ko na. Orekas di ti kasasaan na. Si kangay, kaano ka maangay ang makiasawa? Ah? Dandanin nanang. Ay no kasta, adamot ten plano yaw. Wen nanang, aguray kayo langan iti 2 bulan. Grabe mo tis istoryaan ng Tijuana kadagiti kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, anya tis istoryaan na iya. Adda ka no kurkurang nila kay ko. Agbala, agbagtit, kun nagadung agkakasakit a balikas. Naa, apay kanumot akastat ibagbagana. Saan mo't nga agbagtit ni Mikuya? Dayta nga rod nanang. Ang mga nadalaang tinakita na kini Mikoy adi na nagustuhan. Nalabos mo't ibagana nga agbalatipada na ataaw. Di nan sa amo a professional nila kay mau. Jak ammo akin ni auntie. Bayam, bagbagak day ta akasinsin kaw. Awan karbengan na amang iruruman iti manugang kaw. Isuki di ati ada kurkurang na. Apay kasinsain, iwarwaras mo kanuma nga ada kurkurang ti manugang kaw. Dajay ka day. Awan, inistorya ka tay sumot tinakita, idi kasarda. Anya? Kaslagbala talaga. Ay, tanangam ti panagsasaaw. Professional day jay kasinsain. Anya? Ada na talgad at trabaho na dayjay. Sa ita, ibagam nga da kurkurang na. Di ka mabain iti kasta nga isaw-sawang mau. Ibagbagak laeng mutan niya ti makitkitak. Ay nawaw. Wanaw, umapal ka. Tanimi ko'y tinagbalin a manugang kaw. Isu akasta manang ti ibagbagam. Basta, agbalalakit di dayjay. Maminsan pa'y kasinsain. Maminsan pa'y nga iruruman mo ti manugang kaw. Siyak ti makalaban mau. Kaya't munsamat at daitat tangiwat mahuana. Ay nawaw. Apaya kastamanin ti bagbagam si katunyaw. Sang kaistoryam kanumat nga agbala ti naasawa ti kaanakam. Ibagbagak laeng no niya ti makitkitak anya. Agbain kamot professional dayjay. Ada na talga na trabaho na. Kasano kumaama kapasano agbala. Anyat amok ngay. Pangasim di mo labsan ti agistorya. Apay nga affected ka launay. Kat saan mo't asikatidakda ka matag.
Nakababain nga road iti tao. Anya tilaban mo ijay kat professional na ijay. Kan awan karbangam amang ibagang agbala ni Mikoy. Doktor ka aya. Usto nga rodon agtaldakan. No si kamot nga ta ti pangimbagan na iti kasta. Anyang atama ti mariknam. Agpa-share tayo jay balay tapno makita da kamot dananang kantatang ko. Una, mabalin na tamay. Kat, kaano ngay nga rod anawaya ka, Filimon? Mabalin inton Sabado. Nga masapon nga agsubli tamot lang dito syudad no Domingo. Tada trabahok no Lunes. O sige, Nagasanak to dito boarding house ko no Sabado. katuanan agpakada ak nga rodan. Ay nawaw, itulod ka ni ti boarding house mo. Saanan, kabaalak mo ti agawid. Agi na nakakit din. Amok anabannog ka iti trabahom. Nagawid kamot gayam kasinsin Shirley. Kaano pa'y? Itay laeng, inpa-share ko tinobyo kasinsin. Oh God, kaano nga'y tilong table yo? Aguray tayo pa iti makabulan kasinsin. Ay na wow, dandanimot gayaman. Wala, Taga-ano mo't nga'y ti maasawam. taga-baba kasinsin. Naamamok mo't kabayatan ti panagtrabaho iti syudad. Umay kayon tumot inton kasarme. No di tabalayo akit umay kami at talaga kasinsin. Ay wan gayam. Sa anak-anak kapan idi kasariyo ka ni Mikoy, tanag-duty ak ngamin. Okay lang kasinsin. Maawatak mo't kit di. Hamangan ko nak no bumalos ka kat di kan tumot umay inton kasar ko. Saan kasinsin? Man nakaawatak mo't. Kas naibagak itay, umay kaminto kadananang. Ay nawaw, abay mo kakasta ti kawus mo kuhana. Apay, anya ti parikot mo iti kawuskaw tonyaw. Adamat ti ginatang da sirle ngay suot mo. Naa, daytoy nga rod mo't ti kayak ko. Tapno na'y dumduma mo't Ay na, pangaasayim ta sukatam day ta. Ay, agtal na ka man si katonyo. Pagsaya atam ti bagbagak, saan ang maibagay iti okasyon ti kasta kawus mo? Saan laeng ano saan? Basta siya, daytoy ti kayat kong isuot, period. Ay nawaw, pangaasayim ta di mo ibabain ti anak ta. Ay, ura niya pa iti magbagam dita, di nakmalapdan. Maminsan laeng amaki asawa ti anak ta. Kayat kau nga agbalin ang memorable day tingal daw. Iso adi ka man agbalin na kontrabida si katonyo. Apay matakas niya tinsuot ni nanang mo, Shirley. Ay, jakman amo ka ni nanang. Nakababain kit din. Saan ang naibagay ti kasday abado na? Kasla pang Halloween mo. Day tangarod kat. Nuapay mat ngamin aya, adi na insuot ti bestida aginatang ta. Kasla matada kurkurang na. Anyat ko ng Filimon. Adda kurkurang ka. Ha? Nanang? Ni, adda kayo matgayam dita? Itay kayo pa'y kadidita? Wan, iso anang gagkuti nagsarita nyo adwa. Ulito man timbagam si ka, Filimon. Ay, pangaasim nanang. Di ka kumagis skandalo. Agsardeng ka man si ka, Shirley. Di mo kampiyan ti asawam. No apay nga mi nakasta tinsuot yo, kat damot ginatang may nanang. Kaiso nga rin ti kayat kumad. Ay, nawaw. Katno pang Halloween costume samot dayta, nanang. Anya pang Halloween mo't ngay bagbagam. Bagay kung tupay ti bestida. Ay, nawaw. Kagorgorak day ta Filimon lakay. Ay nawaw, apay lipilimon. Adda ka no kurkurang ka. Anya? Na, apay nga katawa ka. Apay nga may nakasjay tinsuot mo. Talaga nga burak ti darak. Numapalin lang ngay babawit ti kasarda. Ita, ammo mo no niya tirik na ti mabagaan iti kasta abakas. Kasta una ti pananguyaw mo iti asawa ti kaanakam. Oh, anya nga ita. Si Kamal, ti binagaan ti manugang tay ti kasta. Nagapakano dahwa na ti manugang na itay nimfa. Pudno ka day. Unanang. Binagaan ka no ti manugang na kaslada kurkurang na. Ay nawaw.
Apay ka no? Takas jay mo't pimantin suot na kasarday jay. Ay wan, kasla pang Halloween di bestida na itay. Naalam nanan. Gusto mo kidi tapno muna tirik na ti mabagaan iti kasta. Kasta una iti pananguyaw na iti asawam idikaw. Uray lay babain na ni mikaw. Anya ngay ita, nagbalatag kang kuha na ti dakes nga aramid na. Deserve na nanang. Deserve na launay. Nagrubwat da ka din. Way, itay pay. Naimbaglaeng ang tapimanaw dan. Makapaasar day ta pilimon. Makitam rayta. Nasakit tinakamaw edi sikati ibagada nga da kurkurang na. Jakon kayat ang makita day dya tao. Ibagam kini Shirley. Adi na yaw awid day dya lalaki. No kaya't dak asarungkaran ada maaramidam. Ay, dya kayat ang makita ti panagrup-rupan ako naklangarudan. O may laeng dito ita pagsasawak. Dahil sa ngamin, di mo tarangan ti panagsasaom. Anya ngay ita, nagbalatek mo't laeng ken ka. Kasta talaga ti biag. Di ka ngamin agbalin adakas iti pada matao. Ti pagsakitan tinakem ko. Ket ti manugang tapay mo laeng tinangibagay ti kasjay kanyak. Napasamak siguro ti kasta. Tapno marik na mat imparparik na iti pada matao. Saan nga minanasaya at tikas jay apa nagsasaom iti asawa ni Nimfa? Agbalbaliw ka kuman, Juana. Ay nawaw! Liklikam ti mangibalikas iti banag a mabalin a pakasairan tirik na ti padam a tao. Tapno awan rumswa a parikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovie Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.